أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bosni se miris širi, nigdje ljepše zemlje nema. Budi hrabra, Bosno moja, dušman opet zulum sprema. Budi hrabra, Bosno moja, dušman opet zulum sprema. Poručuju braća svima, ne damo te dušmanima. Dolazimo sa svih strana, da zgazimo tvog dušmana. Dolazimo sa svih strana, da zgazimo tvog dušmana. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Pored moralne, državne i odgovorne dužnosti da čuvamo i pazimo našu domovinu, to je također naša dužnost po islamu. Kada pogledamo našeg voljenog poslanika sallallahu alaihi wasallam, vidjet ćemo da je i on volio svoje mjesto gdje je živio. Volio je svoju Meku, pa je protjeran iz nje. Vidjet ćemo poslije da je doselio u Medinu i da je tu osnovao svoju državu, svoju domovinu, gdje je na kraju i preselio na ahiret i gdje mu je sada njegov mezar. Sada se pitamo kako to da mi čuvamo svoju domovinu. Počet ćemo od onih mizernih malih stvari, a to jeste da je ne prljamo, da ne prljamo naše ulice, da čuvamo naše šume, da čuvamo naše livade, da čuvamo naše rijeke. Pa onda idemo na onu jednu veliku stvar koju želim da kažem u ovom videu, a to je da kupujemo domaće stvari koje su proizvedene u Bosni i Hercegovini. Ne zaboravite, dragi moji Bošnjaci, kupujmo domaće, kupujmo ono najbolje. Ovo nije nikakva reklama. Ovo je samo naša čista svijest da se probudimo, da pomažemo našu državu, našu domovinu. Kupujmo bar kod 387. Kupujmo oznaku koja pokazuje da je domaće. Kupujmo također ono što piše da je halal. Tako ćemo pomoći naš budžet Bosne i Hercegovine. Tako ćemo pomoći sami sebi da nam se povećaju penzije, da nam se povećaju plata i ostala primanja koja primamo od naše države. Da nam se uredi naša država i da bude sve bolje. Ne zaboravimo da su za ovu domovinu padali šehidi, da se prolijevala šehidska krv. Ne dozvolimo da su ti šehidi uzaludno poginuli. Dajemo njihovo pravo i dajemo pravo našoj domovini. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam olakša naše stanje, da nam našu domovinu učini najljepšom i najboljom za nas, da ne žudimo ni za jednom drugom. Do idućeg videa, esselamu alaikum. Probudi se, moj narode, zar ti dosta bilo nije? Dušmanske te sablje sjeku, a ti miran Koranije. Dušmanske te sablje sjeku, a ti miran Koranije. Učvrsti nas, moj Allahu, odani smo Resullahu. Braća spremna ko ti grovi, Bosno moja samo zovi. Braća spremna ko ti grovi, Bosno moja samo zovi. Svi smo spremni na tekbire, da se naša srca smire. Uz ezane s minareta dolazimo s kraja svijeta. Uz ezane
s minareta dolazimo s kraja svijeta.